Nggih, Om Swastiastu lele sareng sami. Om Swastiastu. Tapi katra rahina mangkin. Mangkin ngiring lanturang pepelajahan yurat. Indik materi rahina mangkin inggih punika pasang pagoh. Pasang pagoh inggih punika ugar-ugar. Ugar-ugar utawi aturan yang ring bahasa Indonesia ini disebut dengan aturan. Tetap dalam penulisan aksara Bali nggih. Dalam penulisan aksara Bali. Aksara Bali. Nih, coba mungkin coba diulang penjelasan Bapak. Restu, tapi niko pasang pagoh. Ugar-ugar. Ugar-ugar utawi atau penulisan yang dalam aturan tetap dalam penulisan aksara Bali. Berarti kata-kata yang termasuk dalam pasang pagoh niko kata atau kruno niko tidak bisa dirubah penulisannya. Nggih. Nah, contoh-contoh punika inggih punika, tapi coba baca lingan nomor 1. Tapi Desa. desa. Ini nyurat desa nika nganggen talek do niki napa asane? Saga. Nggih. Nika harus dituliskan. Umpami alet-alete nyurat dinayang surat desa Jagapati. Nika nganggen tapi sesaga. Nggih. Bentan nomor kali walet napi niki nomor kali contohnya bupati nika nganggen Bekemang suku Ilot Petelu. Nggih. Nomor 3. Coba Indonesia nomor 3 napi contohnya kene pasang pagoh. Prabu nika nyurat nganggen napi ayu. Nah, Prabu. Aksara Pa. kandungan rak. Iki. Bekemang nggih. Iki ku. Nomor 4 iki cok. Tapi contoh krono nganggen pasang pagoh. Agama. Suratan aksarane tapi Krisna. Akara. Aksara ga. Aksara ma. Nggih. Nomor 5 nomi tapi niko. Arjuna. Nggih. Arjuna patut keserat angin aksara Bali tapi coba Arya. Pasang pagar. Pasang pagoh aksarane tapi ge niko. Niki. Apa asane akara. Niki. Surang niki. Aksara ja su aksarana. Nggih. Sepatut nggih. Niki le 5. Mau le 5 contohnya. Nah, ring pertemuan selanturnya nih lagi Ijen Pak Guru contoh malih krono-krono sane medagi pasang pagoh sane mungkin dinayang surat lengkara niki antuk aksara Bali lan pasang pagoh. Lengkara nika napi? Kalimat. Ya. Nomor siki, nomor 1. Nomor 1 nggih. Nomor siki tiang saking
Desa jaga pati. Nggih. Di Desa jaga pati. Nomor kalih Bupati Badung. Bupati Badung punika Cerewastan Bupati Badung mungkin Pak Adi Arnawa. Adi Arnawa nggih. Oh, Giri Prasto. Bapak Adi Oh, Arnawa nggih. Nggih, iki kalih nggih. Pak, coba salin ring buku latihan. Nomor 1 sareng nomor kalih niki. Nggih, sambil alit-alite Nabi wastane nyawab niki nyalin aduk aksara babi ngiring puputak pembelajaran ini mungkin aduk Ramo Santi Om Santi Santi Om Santi